Ole, mi zo fight game channel mi do thil sak thin tu te in the fine ma sign chu bele ve kule kai ni ram lama August ni kuwa tuk in jing kara Las Vegas lama UFC fight nei zo ta ka nga le somwal Matheuz Gamerot an athat na mol ngai ya Australian fighter no pangle tlon tlai tha fit du ka sang mui mul le ya Quillan Salkid kha an ne zo lo ta khania Poland ram fighter Matheuz Gamerot an athat na mual ngeya wrestling le ground game a aya kumno pangjok UFC Rising Star ni chongmek fighter shiat lo tur tia soilok thai Quillan Salkid grappling manga han noi zal do tum viau ma se kum somni paruko upa Quillan Salkid an har salo takin alo ne let zok lai UFC fans khan kanan movele te zok khania he fight hi Gamerot ne UFC top 10 ranking aron in lang kai chau mai tu Australian fighter Quillan Salkid an ka sak ming hi lo chin che ro ke somsari huang in elna UFC lightweight fight lian zau nei tur hian katling to ka ming hi in hu thwa yang ti nom taka UFC fans an hena ama hretura a aw la le a chin che na sik nei charangai thei te po ani miaw awangin tukin zinga fight kan enzo tak hi UFC fans tan chuan nge event zui po apoi mo view ani ola tun tuma kan video chuan tukin zing Las Vegas UFC fight nei zo taka Matheuz Gamerot ale Quillan Salkid te fight chung chang soile nakaron nei vela dona chumi ma chun kan dan ngain khi tu te ama sain ka video te mino like saka ka video en tu ka channel min la subscribe lo te point min lo subscribe chun zom sak vele vek tunen karan som ma sa vele vek chuani ole Matheuz Gamerot tana lung ngai na ni le Quillan Salkid tana lom na ni chang tuk in jing kara UFC lightweight fighter in chau MMA pani te fight chung chang chu i han choi tan chau vele ngal thor mai do lang o Las Vegas lama tuk in jinga fight nei zo taka fighter in lantia UFC champion kongren in chua fighter in machon te fight han mulo maila fight fence mititlai turin main event UFC veteran fighter tia soi thai Matheuz Gamerot le rol thar Quillan Salkid te in machon lai kan mu don miao awangin fight fence tam jok suan tuk in jingkara UFC fight ka kan en ngain ka bai sia ega tinge ani chu tiang khopa title in chu po ni lo in sual hianin boruak anai tat mele tia kan sai don chuan tun din mun UFC lightweight drinking a pani now mek arman sorken ame po khan alo he to lo Poland fighter Matheuz Gamerot an fight aron nei don wang te po kha ani thayo me tin Matheuz Gamerot ma ding tur hi India ramen UFC fighter kan nei jinga ming shet lo ansu zupli octagon chota low neck box sup moi to kha ania kha hun lai khan Quillan Salkid atum ma khan ansul zupli kha inding tok le khabib ai chuan ka grappling hi athazoka khabib po hi ka hneang ti de khana lo soi to ania ma se ansul zupli ne nai ma chon tuma around khat na tira ansul zupli lo neck ki to tu chu to dang le loin tukin zinga Matheuz Gamerot lam tu Quillan Salkid theni wangin Australian fighter Quillan Salkid kong zo meka eng tiang chia thange ani ti te shia ta chak am chho viawa heng te ni wang hian chik le zorin fight fans upon tun tung video hi milo clear zui sak torin karan cha ma sa vela du choni Gamerot ale Quillan Salkid te ma chon tur bo hi fight satli ani don ho lo we din hun in thlak thlang na fight chang thai tur don nge ya ti te po a shiat lok thai awang khan he fight tran ma hian he lightweight fighter pani te ma chon tur hian ngai vena lo thai lo ani ti the point an soi lok thai khania kumin mai thaloka Daniel Darius anok out zo post fight interview UFC legend Michael Bisping an komna khan fight ropui tak min mu tira tungai ma chon le tur tan hian I be sei tia Michael Bisping an zona khan Matheuz Gamerot hian a fight nuwa ropui takin ne na achanga ani ma chon ka duwa tin Quillan Salkid khan Matheuz Gamerot ama chan du khudi khan soi to Gamerot la khan chu tiang ani le chon itiang miang khoya nge niang tin kumlama ai no pangjok Salkid chungna kha alo pom ha mi mai bok khania khang lai po khan Salkid khan UFC azonin first round knock out tum lai anai to khania ma se Matheuz Gamerot ang fighter ming lian jok
laka kha chuan a grappling le a fight dang han thlele te point lightweight a fighter tha tak tak arman sorike ate Rafael Fiziev te Charles Oliveira te Dan Hooker te ho lo ma chon to experienced fighter Gamerot te ma chon tura han pong basanga mot mai chu Quillan tan hin a fu lo ngem o ti ngai dan te thleng po kan han nei zoi man kha nia chu mai ba kum som ni pruk chau pa Quillan Salkid hi ni kum sang ni som ni panga chawa UFC a fight nei chau aronisia ani hian du ain tlang lon chak atum luat lutuka hian atol thlupal mayanga ti te po kha ka ngai tu na te po khan aron om han yel bok ma se ril ruwa lo om to thin zo na chu chanin aron om ta tuk in zinga fight kan huwa Quillan Salkidan ama chon chak trong kam ma alo chu to Gamerot ma chonin Matheuz Gamerot laka chakna aron changle ta zo kania he Australian fighter hian ka mui mul ka zo ma ka chuan knock out le finish po ha ka nei ngai lo tin mui mul te aron tan lo chun zom zela anu izat thak zong ala ka pui thuna thak ring tu he Australian fighter hian submission in round khat na top lam minute lina Gamerot laka ne na changa ne na chanda na la Gamerot that na mual grappling manga ne na a chan le zel ta ka wangin mani ma chon te that ber na mual ne tu ni na chang thei he kum som ni pruk laka no pang Australian fighter mui mul le hi UFC hun rei lo da chunga title sa thial po nei chho thei tura a ming kan se rik po angai chho zel don ta UFC lightweight drinking a Gamerot ming hi pariat na meka ani hi fighter male tharle rising contender hoten top 10 ranking om chho an tumna konga a gatekeeper ber top 10 ranking a ron inwor chho tum mek fighter ta ho lo chu chat tu pakatania heng te ni wangin UFC lightweight ranking a top 10 om mek dang ta point he fight hi an ngai event lo thei lawa an in khwar na bang lo wong him tu ber Matheuz Gamerot hian lightweight top 10 ranking ani mo lightweight ranking hi a hum him thengem te an lo ngai chang ve mek bok Matheuz Gamerot ama chon rang fighter te laka liam le poi lian tham lutuk han tlen tam thin lo ma se a in buan thiam na mangtang kain ama chon fighter te a buan zau zawa ne na a chan lai te kan lo mu ve fo to thina ma se Quillan Salkid ero fighter in ring tok tak mai le grappling a po 3mm mai alo ni tela ni te Gamerot na an fight ni dana te kan han mu le zel ta ka wangin Matheuz Gamerot tan fight zo nuwa chuan lamdang han siam chun zom a har ngai dola chakna record nei bel tumin Las Vegas a fight nei na muna Quillan Salkid thi han tuk zal tum biao ma se fight tan atanga tui bur muam da po ting lawa builung tok angin Quillan Salkid ma an name zo ka Matheuz Gamerot atang lai kan hule ta zo kani kum ni liam ta de khan Australian fighter ta jinga Alexander Volkanovski Robert Whittaker te Jack Della Madalena te ho nung zoya UFC a ming lian tur hi tunge ran chawang ti zona om poli se nikum loka UFC a bul ron tan chaw Quillan Salkid ming te hi chu a tu te mai point kan soilon kha arin om lo viawa tin UFC fans tam tak ta phei chun Quillan Salkid ming te po hi kan thakher in arin om lo ve bokani ma se tuna ero kum som ni paruk mi chaw ne chungen UFC lightweight ranking a pariat na om mek Matheuz Gamerot ron ne tu le eng mo thuta title sat po nai hial thei tur khopa lightweight drinka ron in vor kai chau thei ani wang hian keji somsari huang in alna fit ruka sang striking thale finisher tha a UFC fight tum ruk zinga a fight nung palia fast round na na la chang vek thei he fighter tlon tlai tha MMA hi lightweight top ranking on mek fighter dang te phur ti zual tu a chang chho tan don mek ani mela heng te ni chon UFC lightweight champion ni tuma in el chho tur fighter in ma chan tur bo rok po hi a mu nam chho do ne ti te po lo soi lok thai ani fighter tha tamna UFC lightweight lama kum som ni pariat kum som ni kwa vela ani khan pedi pemlet te po khan fight anon nei chho ve tan chau khan ya an ni ho tan na han khai kin point kum som ni pruk chau pa lightweight top ranking in vor kai chau Quillan Salkid on in vor kai chau chak je hi soi chau tham tling tur khapa an soi zui chak om te po nia ma se chungero kan video danga te po kanon la da chho vele thut thei zo kani Australian fighter Quillan Salkid sang zo ka in vor kan line Matheuz Gamerot ero Quillan Salkid na in machan ma khan chakma se Quillan Salkid at laka chakna an chan zo le tak lawa chuan
kum som thum pangau pa Poland fighter Matheuz Gamerot tan hi chuan UFC lightweight champion kong ren chu tura ajin kong hi a top lai lok ri ani titipa han choi chhovel mai te po angai le ri ta kong le lama tukin jinga fight an nei zo ta ka kan thli le chuan Quillan Salkid po hi finish tha ani ba ka grappling lama po a that zia kan han mu le zel ta ka phei chuan tunga ani UFC lightweight a hian Amazon le tura tan hian han tha ang ti zo ta thleng po khan an om chho vele thai ania heng te ni wang hian tun din mun UFC lightweight ranking top 10 chung lama om mek heng grappler tha tak tak Arman Sorokin ate Ilya Topuria te Benay Sentenis te pedi pimlet le Charles Oliveira te ho ground game nei tha heng ho fighter ji hin atu ngai bor hi han ma chon se a mu nam ngai te po arin oma tin Charles Oliveira an thian pa le a coach Alan Nascimento aborol wanga Arman Sorokin ama chon thailo ta ka chuan Charles Oliveira nen te po hian han in ma chon ta se fight mu nam tak te po atling ngai poinarin ombok Quillan Salkid tan hi chun Oliveira ani emo lightweight ranking top 5 om ho te jinga fighter dang tu po hi nai zo ka champion title shot nei tura a kong zo meka ama chop le ani wagin tan hi chun ma chon an chak om vek to dona ani tan hi chun ai nin tok le Gamerot ama chon a chak ma chan te nena belpoma ama chon fighter na nong palite an finish chau mi ta ka phei chun ama chop chho te jinga atu fighter te ma han lau le chuang tur a om tamek lo ti te po soi kai thai ani chole meka yang te ni wang hi UFC a hian hem hui mol le ya Quillan Salkid ming hi kan la khabel chodok doin arin lok thaya ti jong tapin kan lo soi lok der thai to ame UFC lightweight fighter te jinga chuan Quillan Salkid hi asang fa le fit duka sang he fighter striking nei thale finish thabok si hian White House ko tola atlom lai mel kan mu tak Ilya Topuria te han ma chan thut tamai se insis nga lai main an han insan lai don ti na nia eng po thleng thei in ma chan thut thei an ni miao boka wangin lo in ma chan tangai po ni se Topuria hen achak lo record an dei bel mai ange Quillan Salkid zokian UFC kherira atum khat nan chak lo record thi an nei ve ta zo khang ti te po ril ruwa zona lo om me ka nia eng po ni se UFC lightweight hi chu mu nam chho do dona tun ma anga borok nei Khabib Nurmagomedov te Tony Ferguson te Conor McGregor te Dustin Poirier te hing an lo cher to na weight division a tun tin mana fighter hing langsar tak tak an han om chho ve mek zel boka chung fighter hing lian tam tak ta jinga Quillan Salkid hing tele professional fighters league lama a contract top zolim tun tin huna UFC lut mai thei din huna ding mek Usman Nurmagomedov hing te hian keji somsari huang inalna UFC lightweight hi anon tingai nom zol dona Kovel ram sang fighter traber berten mani weight division tin maya ropui berni anin chu chinna UFC fight lom tura fight mu nam tak takin min muak mek boka chung ho jinga chuan kar thar maya fight nei tur Islam makhachev aya inches nga sang UFC welterweight huanga yan gari ama chan tur bawrak te hi apui chho to viawa fight fans tan chuan ngai event lo thai lo fight mu na min muak meka the guest stand fighter Islam makhachev fight tur chung chang interview ngai thadu tan phei chuan ka video masalama ka post kha enjoy thai ania tin description link lama Islam makhachev interview na to hi kada ala en lo tan ka chuan en thai rangani Ola Matheuz Gamerot le Quillan Salkid te in machon kan mu zo tak chung chang te kan han soi tak te chu heti chin hi hanileri phot se video dang nen karon le thoi dona clear tu te ka video te min lo chang chun zom saka min lo enjoy zakzel turin karon som non le vek chu ni chumi ma chuan mi zo fight game channel mi lo clear sak thin tu de zong zong in the vine hun man nom le vek ula